A re leboeng bana beso, ha re leboeng hape re kopane kajeno re kopane bana beso. Wa dumedisa makatollo wa kgogo dikatuwe, makatollo wa topo tse tshosi le tsa mangope. Taola e supa kopano wa motho le modimo wa hae. Makatollo o kgatha tsela mo leng sikoteng o tlosa lefifi bathong ba bapese ka kganya. Makatollo o kene ka hare ho batho. Ke a leboha batho ba ntse ba shebella. Ke a leboha bana beso o batho bohle ba na le tshepo ya ho romela ditjhelete tsa bona ba sa ntsebe. Re ba nne le probleme ya dintho tse poswang mara he batho ba bang ke a leboha ba responda hore ba di thola. Mo re posang teng ba nne le bothata ba system ho ba soka ba di thola. Ke ile ka botsa dintho tsa lona di tlo fitla bana beso. Ke a leboha, amen. Modimo a nketsetse lona hantle le badimo ba nketsetse lona hantle. Taba ya rona ke ena mona mo e leng teng kajeno bana beso. Taba ya rona mo e leng teng ke topic e trendang haholo, ya trenda haholo. Topic ena ya dikupu isghubu, ha o di checka magona, batho ba bang ba re ke magona, ka Sesotho ke dihwana, mara ke a tseba rona le Basotho ba tsebang dihwana tsane tse ho hlahlojwang ka tsona, but monana re bua ka dihwana tse etsang dintho di etsahale. Phuka di tletse dikupu YouTube mona, di tletse dikupu Facebook, di tletse dikupu, dingaka di etsa dikupu. Maikutlo a hao ke a reng eng ka dikupu, kapo dikupu ke eng? Ska ha batho ba kena rona re jowe ditjhelete tse tshabehang ka baka la dikupu. Phuka rona dikupu re di thotse tsa re sebeletsa, rona re di thotse tsa tlisa mafu ka tlung, batho ba hlokahala. Jwale ho etsahala eng bana beso? Dikupu ke momoya wa ntho yeo dingaka di rwadisang ka yona. Dikupu di ka ema ka tsela tse pedi kapo tse hlano, re ke re tse hlano. Ho na le sekupu sa business, ho na le sekupu sa business which is ke tsona tse trendang haholo. Dikupu tse tlisang leruo ka tlung ke tsona tse trendang haholo. Ke bua ka dintho tse le horeng ke a di etsa sentse ke di qoqetsweng mona bana beso. Hona le sekupu sa business, ha di lekane ka di price, ho ya ka hore wena o batlile sekupu se jwang, se sebetsang ka tsela e jwang. Ho na le tse kgopo, ho na le dikupu tse rwadisang hape. Ke batla le mamele ntho eo ebile le itsebe le skebe la e fosa. So ho na le sekupu sa badimo, ho na le sekupu sa badimo, like most ya batho ba Mandawo, batho ba setseng Sendawo ba tla o jwetsa hore kunekona elomdawo, kunekona lomdawo. Ho na le sekupu sa sedimo, ho na le sekupu sa ho lwana ntwa ka hare ho lelapa, ho thibela meleko meya e mebe, ho tshireletsa direng. Ha o le motho wa mesebetsi e right, dira nthonyana tse ka reng tseno. Ho na le sekupu sa ho hlahloba, ho na le sekupu sa di teng ntho tseo ke na le tsona. Ho na le sekupu sa ho hlahloba, se o tla thong wa hlahloba. Ho na le batho ba bang ba etsang tsena tse buang ba tsebang ho di etsa. Ho na le tsa fake hona mono mabueng mono. Jwale ho na le batho ba tsebang ho di etsa ntse re le hona dikupung mono bana beso. Ho na le sekupu sa leruo fela la lelapa, lena ke leruo la lelapa. Good, ke tseno hele di utlwile. So sekupu ke moya o tsoswang ho ya ka tsebo kapo thuto ya dingaka, ho wena o batla ho rwala ngaka e tla o jwetsa hore ke tla go tlosetsa noa e tla tlang o etsa tjhelete ka sekupu senana. Ke re rona ga tseba hore di-ingredients tsa rona ke eng ka moo. Then ntho enana ya tsoswa, ha re etse ntho e be simple. Sekupu ke meriana e fapaneng le diphoofolo tse fapaneng le mafura a fapaneng, mara sekupu se sebetsang ka nnete ha se nke diphoofolonyana tse simple. Ho batlahala diphoofolo. Batho ba sebetsang ka dikupu haholo ha se batho be o tlo ba tholang hore ba dula ba le plekeng e one. Ke dingaka tse zolang, o fumana o sa tswile ka ntle ho mafatshe, o kopane le dingaka tse ding hore ba tlo tla ba etsa ntho enana ya sekupu. So sekupu ke ntho e jwalo, mafura a diphoofolo di a kopanya, di tsoswe depending hore di tsoswa ho kae kapo o entse sa eng.
ha ebe le hore o entse sa noa kapo sa kganyapa se tla tsoha se tsohela nokeng, se ding ke mo tsosa ka mabitla makgowa se tsohela lebitleng la lekgowa, tse ding di tla tsohela mo tsela di fapanang ho ya ka hore batla sa eng. Mara e le taba ya hore ho tsoswa moya ono o phele, mme moya ono ha o so o phetse, ha o se o phetse o tlo tla o etsetsa wena dintho tse o di batlang kapo tse o tlileng ka tsona ngakeng eno. So isghubu ha se ntho ya hore o ka tla same day be se ntse o se thola same day, ke process ho se thola bana beso, ke process ho se thola. It might be minimum 3 days o se thole, but nna ke rata hore batho ha ba di batla ho nna just contact me 7 days before. 7 days before ke prepare ntho tsaka, then wena ha o tla o ka nna tsa 2 days or letsatsi then wa se thola, but be se ke prepareile dintho tsaka nna ka le saeteng laka. Why phoka o tlo jwang? Isghubu most ya tsona di kopanywa le sedimo, di kopanywa le sedimo bana beso, di kopanywa le sedimo hore se kgone ho sebeletsa. A ke nana go la sutla re isghubu ke. So ntse re le hona moo tabeng ya isghubu, phoka nna sa nsebeletsa ke ntho e tsang isghubu se skebe sa sebetsa ke eng. Nna sa nsebeletsa ke ntshitse tjhelete ngata pele dikupu tsena tsa lona di a tura ke di 20,000, 15,000, 100,000, 200,000, 600,000. Okay, it's fine bana beso, tlamehile be di 200,000, 600,000. Diphoofolo tse kenang ka mono di ngata di a tura, and ho ya ka hore ngaka e thola diphoofolo tseno tse di kenyang mono ho kae le teng ka price e kae, ka tsela e jwang bana beso, ka tsela e jwang. So ntse re le hona mono, ntwe ka etsang isghubu se skebe sa sebetsa ke taba ya sedimo sa hao. Ha mosamo wa hao kapo badimo ba hao ba sa qaqa hantle, ha se tsona kaofela tse sebetsang ka badimo, ho na le tsane tse kgopo tse sebetsang ka ndlovu ya ngena. Badimo ba teng, badimo ha ba yo se a sebetsa, ebile la se kena se tlo se senya badimo ba hao tseno tse jwalo. So badimo ha ba se right, badimo ha ba se right. Re buile ka taba badimo ba seng right, sentsane ke tlo bua ka yona tabeng ya video e latelang enana ya badimo ba seng right. O tla itlwa mono ha ba se right, ha o simple hore badimo ba isghubu se ka o sebeletsa dintho tsa hao tsa kganya. Ya bobedi ho se hlomphe bana beso, ho se hlomphe isghubu, ho se hlomphe isghubu hore ka tsela ya hore o tlama o kena mona le mane o itshilafatsa, then o bolaya le batho na dikupu tse clean wa bolaya, mosebetsi wa bolaya, o fitla o ya ho sona wa se silafatsa. Ke yona ntho engwe ka etsang ka se sa sebetsa. Neng o fumana hore lapa le o dulang ho lona le right, badimo ba hao ba right, but the only problem ha wa kenya badimo ka hare ho sebaka seno. So se ke se kene ho sena beng ba lelapa, because tlamehile o jetse beng ba lelapa pele hore se teng se tlo sebetsa isghubu seno. Ntho engwe etsang isghubu se skebe sa sebetsa ke wena motho, ke wena motho, ka hore o batla dintho di tlise mahala, ha o batle ho tswa lo phanda. Isghubu se o thusa, se bula ditsela, se etsa ntho ena, so fa stumo, so fa hore batho ba shebane le wena, wa trenda, ho tlale mesebetsi eo e etsang e bonahale setjhabeng, batho ba bue ka yona, ba qoqe ka yona, tjhelete e kene ka mona le ka mane. Ke mosebetsi wa isghubu. Ho na le tsa di-tender di skebe tsa ho feta ntho tse ka reng tseno. So ha o dutse fela o sa apply bo di-tender kapo bo di-business, o sa tle ka kelello ya hao wena ho hodisa business, creativity ka ro business, then business ya e tlo dula e le mono, o tla fetwa ke batho ba bang ke tlo jwalo. But sona se na le matla, se a sebetsa. So wena ha o sa sebetse le sona, then ha se no sebetsa. Hlokomela isghubu, se rate, ha o sa se rate o sena nako ya sona, then ha se no sebeletsa. Se rate, se nke se ka motswadi wa hao kapo ngwana hao kapo eng wa hao. So ke tsona ntho tse etsang isghubu se skebe sa sebetsa se tseno, ke tsona ntho tse etsang haholo dikupu tsa business. So mono ho tsoswa moya bana beso, hore ke moya wa motho kapo ke moya wa ntja kapo ke moya wa kgomo, ho ya ka ngaka eno hore yona e specialize ka tse feng kapo e etsa tse feng. Ho tsoswa moya ono phele o etsetse dintho tse e tlameileng hore di etsahale kapo dintho tse ntle bophelong, dintho tse ntle bophelong, bophelo bo be monate, dintho di tsamaye ha monate. Ke a tseba hore haholo
ke ntho e hatiselletswang ke batho ba mefuta wa mazolo le bafuta ba bo matsonga bo mashona mashangane batho ba ka reng bano wa bona. So Basotho mona na ha se ntho e teng e re ke hatiselletse e teng ntho eno ebile ya sebetsa, mara ha o thotse motho a tsebang ho etsa a nepang e tla o sebeletsa, ha e tla o sebeletsa hodima mono. Bana beso le skebela nka dintho, ke a bona ho nna mona batho ba nka dintho ha ba qeta ba di tshaba ba batla ho di kgutlisetsa morao. So re tla zama ho etsa hape topic e nngwe ya dikupu. Se ka lebala subscribe ha o qala ho shebella, subscriber mollo o teng jwa lekgetlong lenana re kgutlile ebile ne ntse re otla ho ya pele. Subscriber bana beso, subscriber wena o subscriber, ha o no itshola ka airtime ya hao, ha o no itshola ka data ya hao, o tlo ithuta, o tlo rua tsebo le thuso o tlo e fumana bana beso. So ke taba ya dikupu eno bana beso. Skupu se a dula hohle mo dulang teng, hore o rentile, o dula fletseng, o dula kae, se a dula. Hona le tsela tse le hore dingaka tse se di na le experience, mara boholo batho ba sebetsang ka dikupu haholo ke dingaka tse se di hodile tse na le experience. Ke a tseba ho behela dintho ka tsela e right. So ha o lata skupu ngakeng ya hao, bua le yena, qoqa le yena, mo jwetse mabaka a hao, business ya hao o ilukise hantle, o ka qollele yona hore wena o kenya tjhelete ka tsela e jwang. Le utlwisise ka nako nngwe dingaka tse etsang dikupu ha se batho ba hlahlobang. Mo jwetse background ya family ya heno, hore family ya heno le phetse jwang, ho ya kae tabeng tsa sedimo, eng ke eng ya sedimo ya tla. Ke tlo o jwetsa hore o bo so eng ka ona mono hore why skupu se sa sebetse tabeng tsa sedimo jwalo. Then ngaka e kgone ho manollela, if e kgona ho hlahloba re o hlahlobe pele, mohlolomong ho na le dintho tse ding tse blockileng hore dintho di ska wena meriana ska o sebeletsa. Wa kgona mo betsa motho ha tshwara meriana ska mo sebeletsa. Ke ntho tse ke di tsebang, kapa o senye meriana ya hae, wa e fumana meriana ha e senyehe, ha re tshwara meriana o tla hlapa, o tla bua o bo ofela hore tu ke ntho e tlamehang ho lokiswa yeno bana beso. So phoka o teng, phone WhatsApp, phone di-product di teng ka WhatsApp-ong, sheba catalog ka WhatsApp-ong, checka di-status ka WhatsApp-ong. Ha o batla ho romella topic ka potso le wena, kena WhatsApp-ong, phoka ha sa manolla ditoro bana beso, phoka ha sa manolla ditoro. So ke a leboha bana beso, ke a leboha ntse ke le teng residencia ke teng plus station sa trend. La o ka iketsetsa fela wena ntho wa iketsetsa founung ya hao mono, wa re navigator wa bula Google Map, wa re Residencia Railway, o tlo mpona mono kore o so sa hlokahale hore ko fe di-direction. But ha o tla ka di-taxi phone ele ko jwetse di-taxi tsena o tlo di thola kae kaofela South Africa. Ke a tseba hore ha o tloa kae o tlo palama kae o fihle kae, ke tla o fa direction eno hantle, o njwetse o fihlela ho nna mo ke leng teng. Residencia Sebenzile Street, sekolo ke sa September. La o ka etsa sekolo sa September mono fela o tlo nthola ngwaneso, o tlo nthola. Ke a leboha bana beso, ke a leboha haholo, ke a leboha. Modimo a bane le lona, amen.